Akariba miompone baciumirite na kuthetane wacio karia ntere unara bakuamba ne batwikite Kinyamara kiri antu bau bawite bo nyuma ya muthako umwe wa ukuru wa miaka 29 korwa kiume kithirumba ene mwentereu na nende bakuria rwangiro kario bamurekana ritho rethaka Paul Wakabithi na kulikithiri botie Kabori ya nthaka itano bara bathungurumanite na kuga bena moroto wa kunyarira Kariababa ntere cha miomponi arahatukiranire na Kariababa theretie tayari mwana umwe nombite gutotoro bwake kumane na nthungurumu ino ndabatana twira ciare ogo utugo nonto bakitende ya kare ka gintu kya thainya thaitano nyuma yabo kugwa barimba bakosana kidogo baambiria gucherania mwana uyu aambiria kwenda gutoroka wenka na gutoroka wenka bau bangi bathetana bo bathira bamugitira njirani akube na kambe mbere bakinya kambe ya polisi atwini miomponi bamugitira ogo bakumugitira ogo idio baambirie kumutura bamukinda mutaroni bamuigira maiga manthairo inene mono na manka bamuonja mwire kabisa de muthia antu bakwa kuthingatwa bakwa kuona bajire bethira mwana urira kwaria eruta ndamu na kanywa na nyoro Ikiombo iko kia mang'ei kira nkuruki kiombete kwanjire kagita kameri 5 mikuruku arabombete gutwikira ki Akariba ntere no kiwa thaa 12 no akuga ingukukira mtu ya mucie ni yetu kwi mantu marambire ukareka kwi mieri 5 yathira ntiko mimbere kwira ndirogo nyomba ikavunjwa into bia kamatwa twe na askari aga tutiko mega nomba ku askari be connect na anto bo turuthira u ile tutiko mito kwenda twirwa nkuruki lakini thino turaga ntu ye munde twe na kithikiro kinene mono ntu mo wetu kuragwa na njira ya kiunyama mono kuragwa nchindi nyabo mburi yuragwa mburi kenda kurao ni rawa sirote kaorawa lakini warajiri oragirwa au station ya Borichi less than makinya 30 muntu oragirwa arende nkuruki bombete gutiga Kariba ntere no bena ugwaya bunene ta community twino waya bunene mono no ntumo bariaga bokuthuka mo bariaga baite gutuma boni bari kubakwaria kingo banenkane ya report na ntumo baroraga ni gikundi kia nthaka ikumenyekana tukaromba thirikari bathungire untu ti ugutani ugutho ino ndirinde gukunkumia no wangu ndo umaga no ambujirwe no ntu thirikari batiko no tutethia bakomenyeka kwogu totierende kuthika muthuri mwanka ntugwira bakagwatwa bathungire ndeni tumenye kesi egoferwa irio tukayokia njukumu ta familia na atori tuthike muthuri amwena kubatigite Kariba ntere no bena ugwaya bunene ebori tirongiro kari gutigiri bagwitie rurigi kiri gukandakana na mang'ei mama na tukure toro security twakana na bara twarete rore mbere batutagira wira bwega muno lakini baturarete rwendi ugu kutie wira bo turutira bora tukuona bo turutira nuntu ukaya kwigwo gukaijwa na batukaretie na batiusika kumenya imbi nuntu gukuijwa kwa kweli twibakarie ongerwa askari tuna kambe chire na tutie na askari istito kwenda kuba kwena monitoring ya askari baba eno tandukiro turi na askari umwari kambe bwange tomi ko bari kwaria uma niyo tande chairman aga miomponi tutie na askari batigo tutethia nonto wanagamba bwe kareka bari kambe bonde wanagitenda kuye kareka kiari murango nwa kambe kwa askari betu batio karia miomponi bwega na kise tokeya kuretora askari ai kwa na thina ya wamba kaire na kwa papa sere guturira wamba bubu lakini askari bakuretwa na wamba bo kuendelea kwa hiyo kama askari betu tutigo ibakonyia kana ibatakumba itwongerwa askari segito yongereke itokuga thirikari ne thongere nonto gikuo kia muthuri auragerwa gategate ka Borichi na thoko na otire osaindisi agwata nkiripotera Uru TV kumantere cha miomponi Peter wa Paul Wakabithi.